chibai ule voin hi zun ni sari sangni le somni pakhat thotan ni ania nimin le voin lama Myanmar ram chunga thil thleng langsar zolte helo thlir le ila ama sa in tukin jingdar sari le achan vevel khan rengun kho chunga taki ta a police pani chu silaya ka anni thu khitit media chuan atar lang ani tol chung mi pakhat chuan block pathumna manpi kong number 11 a tukin jingdar sari le chan vevel khan anin kap tona police pakhat chu akonga an kap fuwa tuna chuan sipaile police dang anon thlenbel le to a kong dang chatin an check le mek ani traffic police tepo an omnual mai ti in asoi ani taki ta block thumna manpi venga chuan kok tu an omnual rin ania zan in hian mikhwal nei le nei lo in tina an check arin om hle ni in tual chung mi te chuan an soibok ani Military Council Noya Myanmar Motion Picture Organization Chairman Atana Anruat Thar Film Star Khan Si Tu Chuan Athiselna Athat Lo Wanga Hedin Mun Hilu Athai Ani Lo Thu Le A In Nu Do Thu Myanmar Motion Picture Organization Ten Antar Lang Ani Voin Sun Khan Myanmar Motion Picture Organization Chairman Lui Film Star Zin Waina Military Council Ten An Manchu Achuak Ani Military Council Sipai Ten Anman Myanmar Motion Picture Organization Chairman Lui In Saint Zelatang Film Star Zin Wain Chu Voin Mei Ni Sari Chun Khan Aron Chua Thu Mizima News Chuan Atar Langa Ina ko omle to ti in Zin Wain Chuan social media a atar langa afapa film star tho min mo koina po in kapa alo chuak to ti in aziak bok ani Zun nili tlai khan Military Council Sipai Ten kalimiawa om mi som pahni anman thu RFA chuan atar lang ani an mi man te chu thalai rual miota veng bul bong inazu in ho anni an lo man to mi pakhat ne na in kai hnoi dang an zon na lama chung thalai rual chu mu in an dapa engma an mu lo nu in ergan pakhat kan mu ti in chung tlai rol som pahni te chu an man zui ta ani an mi man te chu ye ang phio lamba pain pain ngasyo ang chiang u khain cho u ang chain twin maung tu cholin swe u yo le au ta te an nia sipai lamin kolin an chung te nen po anin be pop thai ti hriat ani ma se engtika nge chu an ni don ti ero hriat alani lo Mandalaya ni zan khan sipai motorin bike khallai mi pahni chu an sulum ti hriat ani pakhat chu ang cho thue ti hriat ani a achung ten an boi puya pakhat jok ero chu achung te om hriat an ni thai mai lo awangin damdo ina ala om reng ni in tlomngai pol pakhata thok chuan asoi ani chuan sipai motorin bike khallai pahni hnunga an suwa pakhat chu amai le lu asoa pakhat jok hian hliamna salutuk om lovin alu aso ani hmel athingala sipai motor po kongsir kor side drain a atatha ani ti in asoi ani Karen State Martar te lungphun chu nizan lam khan Military Council Sipai Ten an nor chevek ti tukin jing lama mu ani Karen State chunga ba an ko garai cha insight chi le miawari khwa a Martar te hria dengna lungphun chu anti chevek ani Mindat CDF te chuan nimin zun ni ruka anin kana a Military Council Sipai lamin jet fighter manga bom an thlak thu CDF lama mi pathum an thia Sipai lama chuan mi somnga vel le hliam enga mazat anom thu chu an siam ani nimin khan Sipai lam chuan munthum atangin Mindat Chinland Defence Force te chu an baya CDF lama mi pathum thi in somni vel an hliam bok ani anin kana mun pakhat jok chu Baya sakhan khon hnuai lam lui infin na bula ani in amuna sipai somli vel an thi a mun sang atangin sipai backup anon kalba ka jet fighterin voi ni bom an thlak thu chinwal media chuan atar lang ani CDF lama martar te chu thanmang si chele ha phe masain hlete an nia mi paruk an hliam ani yet yu apo inkapin military regime zani somsari pali atangin laipui mangin anron sai una ma se sipai somvel jet chu CDF lamin an kaplum tho ani CDF lama pakhat ngaisian mang thi in mi som panga velin hliam an tok bok ani he in kana mun hi a hian sipai lamin ruwa manna nei sa in chomadar soma anon che thut thu mindat khop tu pol chuan an soi ani Minkin Township Town Duen Muna Chiapian High School chu Piusothia Polin an hal cheveka mai wap chi abang ni in khochung mi ten an soya khochung mi ten school kang an thelai chuan kholal le chung ko then khat chu kang thelna a anon kal lo ti hriat ani hetianga kang mai achu ma ni thum vela khochunga sipai thlop tu then khat le kholal te chuan aru ka in mu khomna an nei ni in tual chung mi te chuan an soiboka
chu wangin he kang mai chuak hi sipai thlop tu pol piuso thia ho kutlak ani mel thu an soibok ani Sian State Mobe lama nizan khan Military Council sipai ten in an hala ei chop dor te chu tala ti chia in bungrua thanem tak an la a motora an phur thu UKSY chuan an tar lang ani Macquarie Region Kangko Township Military Council sipai anon lu awangin nimin jun ni ruk thleng khan civil mi sing ni chuangin mani sahimna zongin anral tlan to ani Kangko Township nangkha khua Buddhist temple Military Council sipai ten omhmun an khuara wangin abul hnai khosari a cheng mi puite chuan an sahimna zongin anral tlan thu nangkha khomi te chuan an soya ral tlan te hi no pang atanga damlo le mi hrisel lo te po an tel thu le damdoi te po an momo hle thu an soi ani an sahimna zong turin ram hnuai le tlang te an pana tom hulna po nei lovin eile in tur bu fai le tel te po an chat lak trep to hloma ma se khua tu ma an lut ngam lo Kangko Township Military Council sipai tele PDF te anin kana civil mi paruk an thito a mi pathum in an hal sak to bok thu an soitel bok ani inrin nia kan puan to heng khua te hian Military Council sipai ten ral thuam check chuan lamin in tina an luta rangka chakle sumle pai thanem tak an lak sak ba ka bike pali an lak thu kan lo puan to na kha ani si hlang khua in kana Military Council sipai som thi in mi panga aya tam an man Sakai Region Yimapi Township si hlang khokiang si swetlang bula in kana Military Council sipai som aya tam an thi to a mi panga chu nungdamin an man thu he in kana atel mi pakhat chuan asoi nimin jun ni ruk jing dar somvel khan Military Council sipai tele mi puite anin kap tana mi puilama mi pakhat thi in mi pani in hliaman tur thu an soitel boka he in kana awang hian abul hnai khua mi puite chu an in le lo chu asanin an ral tlan hlom ani Thailand rama luruk tum mi som paruk man anni Myanmar atanga Thailand rama luruk tum mi som paruk te chu Thailand ram reveng tu ten an man thu Bangkok Post chuan atar langa amin man te hi mi pa som pathum le maichia pathum an ni a Thailand ram Sangkalaburi district rabar huana an biruk lai chu mi pakhatin a report awangin an man ani anjinga tuma khosik le damlo an omlowa ma se atul anga test nei le khesiam sakturin police station an hruaya an mani hruai tu broker pani te po an mantela mi pakhata Thailand poisa bat sing khat sanga atanga singni le sangruk inkar an lak thin thu an soi ani ma se anni pani hi chu chuale ni in an man na mun rabar huana an kaule ma zong lo om turin an hu chia ani kwek khaya kokan MNDAA le Military Council sipai te in kapin Military Council sipai mi pakua an thi kwek khain township kokan MNDAA le Military Council sipai te chu jun ninga le niruka te anin kapa Military Council sipai tamma somkwa pakua ami pakua an thia ral thuam then khat an man sak thu kokan news agency te chuan an tar lang ani police pakhatin CDM azom vele ta Macquarie Region Macquarie Township police station atangin police pakhat tangi chuan Military Council hnuaya na tho adu to lo awangin zunninga atang khan CDM azom thu alaina hnaiten RFA an hril ani Magoya ni zandar kwale achan vevel khan college zirlai mi paruk te chu Military Council sipai ten an mana high school athaka ni kota an thing thitira an soi saka an workshop nuwa police motora hlangin an hruai vek ngal thu a hmuna ommi pakhat chuan asoi an mi man te hi choje ya aw ye phong an lin thet aw wadi min miat aw khai min le aw phio we te an nia an vai hian college zirlai vek an ni tahan le a chevel boruak tlem lo thirila nimin jun ni ruk sang ni le somni pakhat pathian ni thleng khan tahan ko ran tamjok COVID-19 awangin an la in khom theilawa mun then khata chuan amising bi thli in sang sanga in khom zeu zeu an la om tho karkalta atang khan tahan le a chevela COVID-19 sikai an tam tul tula tukin jun ni sari sang ni le somni pakhat atang khan tahan bazar le kothler tin deuh thoa mas bua an thanem ta hle nimin pialok atang khan kalimi obiala ni khata covid sikai mi somni vel zet mu ania thipo an tam sot hle ni zan masa zun ninga khan tahana silai puakri voi ni vel hriat ania tukin zun ni sari jingda sari vel khan tahana tangin ni chuana lama bompuakri voi ni vel hriat ani bok tahan le kolkul inkar
kolkul huam chunga sarkar buildinga covid sikai le rin hlel mi zavel an omnia riat ania kalimio civil hospital nen nitin ambulance lut chuak an omrenga thipo an omzeu zeu tahan le a chevela covid si a hluar ta hle ani ni zanjun ni rukhan tahan methodist office presa na thok nu pakhat kumsomnga le pathummi covid si awangin aborala tukin zun ni sari khan William ani tahan methodist office hi tunkar chung khar ani ang kaya state mobe a sipain anmi man te chu human shield pho atan an mang sian state le kaya state in rina mobe khu a zun nilia in kana a military council sipaiten anmi man kumtling lo pakhat telin anni chu pho anga an man thu tang chuak pakhat chung kwa le then omte chuan an soi ani tol chung mi tenen anin ka ma chonulama sipaite chuan mobe khua puekong block 3 a Christian biak in get chu wachia in aveng tu tleirol mi pa pali te chu an mana pho atan an mangjui bok ani an man zinga ron chuak le pakhat chuan min vua a kumsom pasari mi lek no pang pakhat chu bom omna ip an a tira intlan chiat chuan kan ka pang cheu ti in min vo boka bom ak no pang le kapa chu an ma a pho human shield angin an kaltira midang pani chu an ti tir lo ti in Myanmar now ashil ani sipai te chuan chung admin man pali te chu an in ka lai chuan in phen nan an hmanga rel kong chung lama mi puiweng tu pol MBPDF te an oma an hnuai lama sipai pol le an bula mi pahni suya shen te an ombok ani ti in ron chuak le pa then om pakhat chuan asoya sipai kutatang ron tlan chuak chu kumsomli pathummi ania midang an man te chu kumsom pasari kumsomnga pathum le kumsomnga parukmi te anni zana aron tlan chuaka in ruak pakhata abirua tukin zinga aron thleng thei chau ani ti in a then om pakhat chuan a soibok ataksa chuan vuangna hnu ma mu tur a om tewa chopo a ei tha theilo anung jang lama po an chirna hliam a oma alu le kalam po an khoina hle a aveilam mit chu avung vek boka tuna chuan mun himjok lampanin akal to ni in a then ompa chuan a soi ani chu in kana chuan sipai lama atlem bera mi pali an thi a laipuya an ka awangin in po a chenuala mitam takpon man an tok ani February ni khat atangin thunai na ponglak ani nu atanga June ni thum thleng khan kaya state chunga sipai ta kuttuarin mi som level an thi to ni in Progressive Karenni People Force PKPF chuan thu chu alo siam to ani Aung San Suu Kyi in sipai te sumle ei in pek anar military council ten Suu Kyi tan nitin ei in mamole sumpek antumna in Suu Kyi chuan alo nar fitha a atul chuan ka ukil te na ka hiatir mai zo kang ti in asoi ani kar khata kan momo tok tur chu kan in lei khol mai thina man chop sum khol ero kanai san lo hai chamle poimo kanai ani ero chuan ukil te na ka ban mayang ti in Suu Kyi ukil pakhat domi mi so chuan asoi ani vo in nepido kota in lan na a Suu Kyi le a chen puimi pakwa te chu atul anga engkim anti sakvek ani thu riat ania pi Suu Kyi hian sipai hna amamo dil adu lo awangin a ukil te hna amamo ti sakturin alo ngen ani kan ti sak thei chuan kan ti ang amamo damdoi ang chi te chu cholkar ni khat zela department lampo an soi to a chu tianga ti sak antum ani ome ma se an ruam han dan hi adu lawa in thaidan zong in min ron ti sakru ti in min sil ani ti in ukil domi min so chuan asoi ani tuna ro manna an siam chu thunai tu tele pi Suu Kyi ukil te anin biaka chanpuina pek thaidan kong an dap angai dona ukil te chuan ti sak anin tiam rolin thunai tu tenen anin biak masak angai tur thu riat ani do Aung San Suu Kyi chuan president U Win Min le Dr Mio Aung tenen kot an nei hun chung in biak achak thu asoi boka nepiro kota khes pangazet an ortir state councillor do Aung San Suu Kyi kot ma a in lan hun thin tur hi kartin thole ni ruat ani a niza somriat hun chunga zo feltum ani thu riat ani tuna chuan US president Joe Biden a thu alo ngai thla ila Huawei le Ralthom company tiamin China company somnga pakwa zet chu investment dangchar turin Biden an thu chu asiam US president Joe Biden chuan China technology company lian Huawei tiamin company lian somnga paria zet chu investment siam lo turin ming assign to a heng company zinga hian Donald Trump hun laya Ralthom siam chuana company te kha atela China ina company pathum ati zinga mi an tel nge a
henga andan chana tur hun hi August ni sang ni le somni pakhata ma anlak tan don thu akul tai zinga chanchin bumi pakhat chuan asoi thu Al Jazeera News chuan asoi ani heng andan cha tur investment tu le ale lamte indoor boruaka hian kumkhatvel aw amai thairin ania he an ruah man na hian China Defense Ministry Office le apoimo chin hmuna te rin kai zual an ni a Hangzhou Hikvision Digital Technology Company ya phaichuan phaikok thui chau ni lovin human right paljama thoktu te anni thu Joe Biden a sarkar chuan an soi war hle a company ramjok te hi Donald Trump a sarkar na hun laya intulut China Mobile Communication Group Company China Unicom Limited and China Telecommunications Corp te an tel hloma Biden a sarkar laya defense company lisa company te chu Aviation Industry Corp of China Limited te antela adang mi hriatlo China Sipai Company China North Industry Group Corp China Aerospace Science Industry Corporation Limited and China Shipbuilding Industry Company te antel bok ani he indan chana thuthara hian China lam hian oka anla chualem lova hemi chungchanga hian Pentagon atangin China Sipai Company ne na innam hnoi thula a angian na angin zirtop ni hian thuthar an chuale bai sei ani China puina adin Asia Infrastructure Investment Bank AIIB in Sipai Sarkar sum apuktir donta Myanmar Engineer Detail Project Report DPR siam saktu te andem omhle Asian Infrastructure Investment Bank AIIB in Sipai Council Sarkar tan loan pek a in huam thu Financial Times in Nimin Khan atar lang ani Financial Times chuan AIIB Vice Chairman Mr. Joachim von Amsbach nen anin biak na chuan eng project thar tan bik emo pek tumlam soichian ala omlova an tan chuan SSC hi de facto government sarkar leilok angin kan pom thaidan policy kan nei ati khovelin an pompui recognize sarkar ni loma se aram then omtene na sumdon na lama an in lai chin dan diplomacy lamte suk thlek dan le tual chung administration in rail bol dan thlir ranin loan pek dan tur ruah manna kan nei ati AIIB hi kumsang ni le somparuk khan din tan ania thilchik mi te thlir dan chuan he bank hi Chinese president Mr. Jinping a thiltum lianber RBI project hi pui atum ber ni in an ria ani tun thlengin project sang zale sompaku atan US dollar billion somni pali sum apuk chuatir to bok ani Myanmar ram hi AIIB member ani ve a sangni le paruk khan private sector electric power emergency project pakhatan US dollar maktadoi somni lai alo puktir to bok ani hetianga AIIB in arwa manna aronti lan na hi Sipai Council sarkarin thuna ina aponglak nuwa tharum thoa mi pui zaria somnga chuang nunna an chan hnu le mi sanga lai zel an tan tir hnu in World Bank le Asia Development Bank 10 Myanmar rama an project nei te tan chanpuina apek ati top hnu atangin ani America rama Stimson Centera economic lam mithiam omkhom zinga China chungchang lam zirbing mi Mr. Yun Sun chuan khothlang lam sarkar ten kong engkima Myanmar an kom serna chu China ram nen Myanmar ram an in hnu nei tir set jok ani ati Myanmar ram ne na tun ang politics thila boina tam tak an ma chon lai taka sumpai punna na inbarlui hi AIIB hi ati fuchi alo mai theibok ani United States Institute of Peace atanga mithiam te po in tun ang din hmuna China sarkar chunga mipui telung oilo lai tak ramboi chhum pui jing kara COVID sileng in atuam me kara CMEC project ti hlotlin tuma Myanmar rama lo inrol chen hi adu am thlakin an himchi alawang alo ti ve bok ani Beijing sarkar hian SAC tenen tang dunin Myanmar ram chunga sumdon na lam thil in pei punna na manzel atum chuan anei sum hi alachan nge yang antibok ani Sipai Council sarkar chuan NLD in sarkar na an chellaya adin CMEC lama malatu committee chu mithen khat ban thenin an mi le sa an handa lut phota China ne na tho ho na tur kong hlir an zongta ani CRPH din party sang telna NUG ero chuan Sipai Council ho malakna project atan an sumpuk zongjong chungchanga an sarkar huna kan siat pui don lawa mo kan phur don lo ti in an lo puang bok ani Sual Sipai sarkar dodal turin medical and health department lama doctor te asul subera ma anlak lain
planning lama mithiam tele construction lama engineer lianten sipai thlopa China project an pompui zel hi andem takzet ani China in Myanmar thilhlu rare earth chu dan lovin ruchuak hem rare earth chu uranium anga radioactive pechuak thai chikhat ani thilwang takle tangkai tak ani tunlai hian kachin ram le China ram in rina lai vela Sipai Council Sarkar be chanadin Media Group Control na hnuaya mun pakhat atangin rare earth metal or element chikhat hi dan lovin China chuan an lai chuak le tatlut mai tunlai ram buai le politics chingchivet lai takin panwa le chipbue township lama China na thok minor ta chu aletin runlut ruin an pungthur maya chance kan nei that lai takin lai tewang ti di om takin an man hle ani sipai ten thunei na an pong lak ma pu in ram riveng tu BGF te thamlung oin ni tin tak pani khatvel hi chu ram ri an kan pui reng thina tuna chuan check gate a po luk takin an en to lawa China lama rare earth te chu ni tin tak tip som atanga sompanga thlengin an phur chuak reng to mai ani Chinese thunei tu te chuan covid shileng wangin Myanmar lam atanga bungrua ronlu te chu an khwa khir hle a ma se dan lo taka laklu rare earth chu atantlang zungzung thau mai ani rare earth hi kanthelar lo khop maya geology zirmi te chuan an hachiang hle ani rare earth element hi China ram puma an lei chhuwa zat vel om hi barmaram atanga choklu thin ani Chinese mining company te hi kumsang ni le somparuk atangin panwa kho a anron cheng tana Chinese custom and excise duty data atanga kan sia dan chuan China hian rare earth laklu na hi Myanmar ram atangin rinrol tak mewin an nei ber ani ti chuan sangni le sompariat kum atangin China rama rare earth laklu bulpui ber hi Myanmar ram anita ani Chinese Global Times chanchinbu in atarlan dan chuan kumsangni le somni kum khan ton sing thum sanga le zanga atling hiala China in ramdang atanga alaklu za asom sari pali hi atling pha ani mipui sarkar an chellai chuan dan lawin an tingam lawa aruka lo lai chuak thin te chu an man zeu thin ani rare earth raw material hi an silfain an ti thiang hlim to hnuwa China ram thil le chu angin ramdanga an thon chuak le thin ani kachin rama KIA te control na hnuai ni lovin NDA ke ho ram lu china rare earth mine mun som lai a oma BGF le Chinese sumdong te control na hnuaya rare earth le chhuana mun apung zela Sipai Council an sarkar hnu in an chia choitir zongjong hi sarkar budget a lut lovin athok tu tenen mantang ai hoin an in semral fothin ani ome rare earth le chhuana permit hi Union Sarkar hnuaya Ministry of Natural Resource chawin an pek thai ania mining department lamin rambuai wanga mumal taka an enkol thailo lai ani a arem changa la in China na thak ho anon pungwak maya luidung tluanin hoina apiang chu khwar khurum lian pui mai le mihring siam chop dil ang main a oma sibue luipo hi afim thei to lawa tui ek rong ang main a engsen noi to mai ani athang lama khosom ni bel chu lui tui thiang hlim an mu thei tak lo awangin an boi hle ti thudon ani luya nungcha te po an thi pha nuala environment and ecology system in helai bial chu ahong pha don hle ani sual sipai fir fiak le asongoi zoi puiten mani tang ma hai luat wanga chuan thar te tan po leilung ho sakna zo phal lovin dimbak saklawa an suwa samhi ramin ala tur don chau ni in alang rare earth element man tang kai dan tam tak a oma hybrid car rechargeable battery atante computer DVD player TV le phone monitor fiber optics sewer conductor baka military equipments tam tak siam nan aman thai entirnan jet engine siam nante missile defense system siam nante night vision device siam nante atangkai hle ani Federal Democracy Sarkar kan siam thai ma in sipai fir fiak ho hian mani ma sial ching ho nen tang rualin Myanmar ram ho sakna zongjong a hal zo tak nial do ne ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak thai chu ani